Ubak Prestun Tensong Deputy Chief Minister Kajala hak handriu tarik nopra ulaong bana ka Ministry of Home Affairs kalakdo ba kajing terwa banbu ya ka khardap facilitation centers lane ka check gate katkum ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bills 2020 kayata khu bat ki an ki bala manjur ka Parliament. Ubak Prestun ulaong bana kalyang ka Ministry kalaong ba kajing bu ikini ki khardap kanakta ya kayat kayeng ki patba na ki way pat ki jilla namar ba ka jilla Meghalaya ka de ka transit state ne ka jaka banyat ling ba sya ki way pat ki jilla. Ulaong bana kalyang ka sarkar syan kan penlong ya ka jingalang ya selok na baro ki badan benta. Ki ong ba ke tungku bat ki an jongka Parlimen jongka sarkar India hakaba ngi ong ban bu yang ka facilitation center kalong ke cegit de kata ki ong ba kalaban kalong kata hakaba met terkena makan ini ke de ka transit route kaba mdai ban bentut mentai gibri ke bayat be yang syati sabarat Bali ke balik Mizoram ke balik kelek-kelek bawana bo hati bi nama ka ILP issue is different issue MRSA is different issue Teka ILP namar ngingi insist adu menta bangin dai ban yo ILP but ka ILP ka de settle act kamu hakapor ba ki pas ya ka ak kandon lepa ka jing penbai haba ong ka ak kamu kandon lepa ka ban ong ba phiap le kumta kam tam ha ka Meghalaya namar ka de ka transit state you have to do this you have to do this you have to do this ban make sure baka the flow of vehicles does not disturb ki pajba ki ba cross ya ka Meghalaya lani ki baya ilang ba jo ka Shillong kat badai de kata kadai ka ILP ka ba mangipat haka MRSA kadai la ka jo ka bangile kolong balai ki sa pinpoint maki kata kolong ba ki ong kayak tengku kani ki isu ke tengku nomor ba unu citizen jongkari India ulong free banyat kamtam hak jaka ka bakajela kahap ban connect let's say ki sautuli santeli ki jela te kanung don kanu ka an ka badam ka bala ban khang bakin ya nakawe ka jela saka ke jela ban puai sala ka jong ke jaka lan sakala ka jong ka jela te kata de narada mo pi kalong it's different issue altogether namara haka ILP ladki ai kamot kadon ka provision ka ban penting na ba let's say banum don ka jing pen saja la ka jing pen sitom la ka jing ka ban wara pen ban ka jing yakin nong ya nong yen haden baki rung saka jela ka jong ILP lai budin ha bilai budin te hakato kelas ngong pi UCM dalam ni ka team Jogi Minister sengai kedua hadu Prime Minister mendai tangi ILP next sementara ya katuka ya ka language katur ke mengilayat tengok